Ngawan lamin basyang basa ha Pon Setia. East Kasihil District. Ngawan lamin basyang basa ha Pon Setia. East Kasihil District. Kemudian KPI MP election nade bas dang yobut nga di kerjaan kasengurlum kata kasengurlum kabakam he kabi Ahmad deh ka UDP te kumbalong henti ya kaki kau sekar kabeben pait ke kasengurlum deh ka UDP tena kapor ka UDP lang jukren siakan no te kemudian pait dapat te pait bayu lale apa te uba Robert John Harjarin UMP jongka UDP mo naka Silong Parliament Constituency si dengan marway itu kasihan baik nga UDP mena unas Maria Fulai ro MLA ka baladen kasihan ka UDP perlok mah nomor lain mi kenan anji ba nyula penbor nyula penkro ben penbor ya tikimo si keren kita ya slok kalau kijor ya slok be mangata rei kaman meliluj berata nyula le te koi parti ya bien tia te sangsi da opera te si apa cuy apa ne krisot gitu tikimo nomor rupa ba hari mo jingele tema emba yu tau barem u bajo long kita arli long kita te long nok dong kumno kan te embok himong upay kisah kemat kisah ngurlum te susura GPQ yui parti ki bahero keren baik ngak no keren baik ngak yoi ki parti ki bahero bal yu punyeng ya kan keren baik kata parti ka bana ba kwa juga kata parti la da kwa itu yang ada ke BJP te ke BJP deka parti ka bahero te sana kita ki MP ya nah kan lagi MLA kepala adat kita ke MP heki MLA MG Arngut kami kaya ada mo Silong MG Arngut atau hek bat uba sanbor sulai tentu yang UMG gitu nyupun yang kita di BJP hatto kita kipra maki haba apa yang nanti ya ka por MP election nila nak jangan sana kerjaan ngilong kan yang tandai Tesenal kerjaan ki, te kata long baik ya long henen. Derek keren baiknya nyu penjurang keren. Pertang kikian ikti. Kamai pun kamai rat kimi ik kide kaju. Kibadai ki national party de kije. Iya ke sini ak NPP ki ak ikum de kumtai ke party ke tengah party dei. Ha ke bakade nate de ka kamai dei. Karena orang ke party de ke BJP. Sebelah ini penyang ke BJP inti ya bahu kalau ada penyang ke BJP kan rem ka NPP rem. Dia beral yang new rem ki new job ki punya katang bang job. Ke sujab sok jiwe pi parti. Kata long parti dulu melane parti pemain di WPP parti Ba Erden mah parti yang buat.